Mbasuhuze cyane mbifuriza igitondo cyiza aho muri mwese mu nce zitandukanye z'igihugu, nizere ko mwese mumeze neza kandi abatameze neza mwese tubabwira tuti mukomeze kwihangana kandi Imana ikomeze kugenda ibana namwe. Iyi ni Fly TV Rwanda, nk'ibisanzwe turagarutse mu makuru aba agezweho avugwa hirya no hino mu Rwanda, amakuru abavugwa ku isi yose, amakuru abavugwa mu Rwanda muri showbiz nyarwanda, amakuru atandukanye yose akugeraho gatanu kuri gatanu kuri Fly TV Rwanda nta kibazo na kimwe. Uyu munsi tugarutse ngo tuganire kuki, uyu munsi tuje kuvuga kuki. Nk'uko mubibona kuri screen zanyu, ibintu bikaba byakomeje gukomera, aho hamaze kuba hamenyekana cyangwa se hakekwa abantu bagera muri babiri bashobora kuba bakekwaho urupfu rw'uyu mwana. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rw'igihugu cy'u Rwanda rukaba rwataye muri yombi abantu bagera muri babiri, barimo umukozi wo mu rugo ndetse na mukase w'umwana witwa Rutiyomba Akeza Elise. Ati rubakurikiranyeho uruhare mu rupfu rw'uyu mwana, aho urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa rwamenyekanye mu mpera z'icyumweru gishize. Bikekwa ko kandi yaguye mu kigega babikamo amazi ku wa Mutarama umwaka wa 2022 tariki 14. Umuvugizi wa RIB yatangarije igihe ko RIB yatangiye iperereza ku rupfu rw'uyu mwana, hakorwa igeragezwa kureba niba hari icyaba cyarakozwe kugira ngo uyu mwana yitabe Imana. Yakomeje agira ati iri perereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa abantu babiri ko bashobora kuba bafite uruhare mu rupfu rw'uwo mwana, barimo umukozi wo mu rugo uyu mwana yavukagamo ndetse na mukase. Abafashwe kandi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kanombe, mu gihe umurambo w'umwana wo wajyanwe muri laboratwari itanga serivisi z'ibimenyetso byo bya gihanga bikoreshwa mu butabera. Rutiyomba kandi Akeza Elise wigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, n'umwe mu bana bari bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mwana Rutiyomba, umwana wamenyekanye cyane mu ndirimbo ya Meddy arimo ayisubiramo yitwa Maiva, umwana w'inkoramutima, umwana ufite igikundiro hano mu Rwanda, umwana wari umaze kubaka izina ku rwego rwo hejuru hano mu Rwanda, akaba rero yamaze kuba kabisa kwitaba Imana. Uyu mwana rero kandi nyuma y'uko polisi ikomeje kuba yakurikirana iby'uru rupfu ndetse n'icyaruteye, umuganga waje gutabara uyu mwana akimara kujya muri icyo kigega cy'amazi, akaba we arimo gutangaza ko ibi ngibi bishobora kuba hari ibi byihishe inyuma, nyuma y'uko uyu mwana yamusanze acuramye muri icyo kigega cya litiro 200, kandi ngo icyo kigega kikaba gifite umunwa muto, bikaba rwose bitagaragara na gato ko uyu mwana ashobora kuba ari impanuka cyangwa se ubukubaganyi bwaba bwarabiteye. Uyu mwana akaba ngo igishoboka cyose akaba uyu mwana yarishwe, akaba yarabipangiwe. Uru rupfu rwe rwizweho kandi rurategurwa, niyo mpamvu polisi y'u Rwanda nayo ikomeje gukurikirana iby'uru rupfu rw'uyu mwana ndetse n'ababyihishe inyuma. Iyi ni Fly TV Rwanda, amakuru agezweho uko birakomeza kugenda bigenda byose, showbiz nyarwanda ndetse n'andi makuru atandukanye ndayabegezaho neza gatanu kuri gatanu. Nkomeza kugenda mbwira umuryango ndetse nanifuriza abasigaye muri uyu muryango kwihangana ndetse bagakomera. Imana yakire Akeza mu bayo.